is eigenlijk. Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Jawel mensen en jou din nga. Ito een burger. Van Cabrada, fai guangayu. Ja, respect man. Oké, gisteren was verkiezingen. Bent u gaan stemmen? Ja, amigos. Mika shopping. Ja man. Ik ga jullie vragen op wie heeft gestemd. Maar even nou uluku uitslag. Als je NDP din het. Ja, Abob din in bakka, VHP din in bakka. ja. Volgens u. Wat had u in mind? En wie dacht u dat zou winnen? Well, enkele nasma die dat top. Ja. Nasma dati. Ja. Wist bij drying, nasma dati. Lek fa pal dape, top. Lek fa isi de voer dape. E ba no suti suta voer na ngwan kon fa fado. No ita voer fado. True. Net ander woord. Ay sorry pato. Ay sorry patak na NDP de tapato. Ja. En hier na mi wan tak wan sanfia ja uit top. Tak a fraude. Sanfia play. Amaka stop a fraude. Wat proud op san, no? I am a stop a fraude. Want alles mij zit na fraude. Fama kan bel alles mij na kondre. Ja, true. Ama belly too. Ama bel mi mama polo tak mi no te ka telefoon. Dim shane mo dim bel baka. Ama ne reageer moro. Ama stop for that eight misha sani in one stem. Sani in a kondre. No one say in America no one sani. Ebi lasingba. Kona osore go kanti dos ribi. No dele kwa problem gi wansma. Maar na back to back, ama fe furu sten toch? Ape pur man, masaka pass talk through. What pass no, uro kwa nga man. Yeah, And if yeah. once man wa uro ka ngai. Na goyo kwa osanga de sitel bito. Yeah, And yeah. sang amay san lukom. Mino sap na nga so takrusan yere na mi dek na wan bakuru amay Europa. Alas ma di up de step karta. Ko de step karta lasina oso. Wan bakru. Lasina oso. Go interview ma pales ma na yo yere. De step karta lasi. Pa de step karta ka lasi. Wan bi bro sell me asma TV de lasi. Ala ID card lasi. Ala fifi lasi. Ay, da di mi ko stem be da de mo ko te mi ta mi stem ba mi te de mata ku sai de me ko te mi ta mi stem. Ta pa enge i mi ano. Nem te de ta ko akti me ko, wa de ta ko te ko wa pon. Ya, ya. De go de ka ay ko mo ne lu ko ya be ko pon. Ta uno ka me kuno ka par ke su so. En a bro de sama di spray. No one's man abri bi moro ina man. True man, dat is lastig. No, No des. one's man abri bi moro ina man. En amay sorry suma na man ba. Maar Amay die- sorry ba Ja. tak a racist no brok mo no nok mo po ina man. Maar dit ano, eindresultaat van de man bezig. Eteri, Abe sa ete. esta race ba? Abe sa esta race ba? Sa esta tuide race sa may prayer baka. Opok moto me kwantrasma ena umasma do ko chara ko de me bribita ko umasma boasari ati game team so well a follow. Ye versato amman kan gwene osogo kanti do nange he team. En ala de bro de sare be pray de srebo sak ala de underground tori do kona doro. Maar VHP schrijft op een vrouwelijke persoon sa egolik president. Sa ambitie ki presidentschap. Tayan ni Simons no bem de tapato. No bem de tapato da Ja, ko. want dat VHP op mevrouw Matura. Ayato, ano mo kung gado srep nesribi. Mi bete ide mo interview mi patak. Chan tek gado inilibi. Prosi tek gado inilibi. Da sano go moro mo telebe tek gado inilibi. Da gado bo gide instruction ku chara kondre. Pa estak amandi sano sare manis nanga takruye ama uroko. Arei depsa ina verkeer. Ja. Formes. Self morte pray. Na de ye sak na pakama eis brudu. No, Na maar de dat, ye dat eis brudu. maar dan me chi lastig wan furus ma tak de soort sanis ep sa ina politiek. Maar dan me chi lastig taks ma mix politik nanga kulturu sani. Ano ba asara to mata to tag nang attack yeye Yeah. ino ko nga gado wan yere no bible bugo tag na gado potlanti mai vino ko nga gado wan gado srebo mek mo ita kapuri baka and gado pot suma awanta pasturu and ayul doro fam of gado pure we sot pandit abego we sot Hanuman abego we sot Krishna abego amak yere ta we sot pandit abego a pandit fe kore nyama o mendu sundala abetra be chara du sundala dat ko gimi mek mi bek babao a oso mi di mabe pau mole kama go la semoni na pandit de pandit korama to de korama nyama monita alas mas attack didibri na von sa opportunity you and didibri opportunity kama wis amano once dong once don didibri opportunity king what the bible go tag na sai na dat je os and na yudoro fama os na nge her team mi etaiga manuno me kama versta Oké, essa yeshi if a NDP ang VHP ero ko samo. yere na sowieso ano man Ano man. Ano Maar dan man. volgens u, Ai. waarmee zou de NDP, met welke partij zou de NDP beter passen?
Here no. Mi fen taki ep yani de tapatompa. Ja, ja. Dus als je moest doen, ik take NPS. Oké. En ik take BEP. Oké. En ik take I want de traten A20. A20. Dat de 3 euro. Oké. Dan ik ga atompai a minister post. Ik ga stroto alla demande si. Idee ka op sa want Ausa. furu mange dok weet Ama toch. broka gang fu atompai toch. Ama broka gang want if ama no be broka gang atompai no bobo mu po yi politique. Ja, 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 Ama ja. broka gang fu atompai toch. Mek de magi atompai a minister post. Mek ome kibritori ka doro want atompai aba fisi fu go diki on omen ondrogrotori sa demandu. No, dat na busani. Iya, toch. Ma ja istra nang usitak meestal te wamang e vooroordeel amay dok gwe. Igado. Inefe naman nooit moro. Igado. Peyo go kibri das manofeni. Abe beluguta kika go ondro do tigado ikiri lip drape. Ja, ja, ja. Well no, de sabetra ma koi pa masata kamandu san me kamango te kastravu wat da Dubai ano mango. Amonif chan no doro Dubai. Omen yo ba on batra sobira pe na pa na tusundala de sama go suka Dubai. Sama go be amam yera mo sere oso go betra ma tarostos ala de prauda sama play make amango da ma contact ala de sama do put. Wa yera do. We sama to and they pay no go roko nanga mang. And ala de interview me what school them attack kado nesribi and kado anu no shatu do one san. No kado do one san ba. Ja, ja, ja. Kado broko de mama kado. Ja. Kado broko ala de ma free. Maar dan nou, we wachten gewoon soort partij en vorm aan de regering en dan wil je ratori moro fara. NPN NDP vorming. Oké. NDP vorming. Nou, je hebt het toch? NDP. Met de massa tak ni edin kado NDP vorming. Oké. Cuma no wani kabodors. Amo. Astra bosse sama be baugi bo. Yere no. Astra bosse sama be baugi bauta. Na loki se sre bogo ina ngertin. En mevrouw Simons Jeremy Bunja. Mi hoop is ja video. Nou een jong brada etak na you. Alla de madama be sroto na Santa Boma me begi alsjeblieft Jenny Simons. Mi no sabe if na Ingrid of na short one dem who go lose them big girl. Wana wan fluk sa to ki ar koneta po. Make them go lose them na dem na Boma make them ko pray bakana doro. Next dem no do that my go sroto dem so man. Ama this no have no nada na no asma. Make who go lose them ma bro Ingrid. So go tak dara keren Seti, you go lose them on Santa Boma, make them be killed con the frame baka in the course of time. That na mi meaning. Amo mi brada, grand tangi. En dan wil ik ook sa bakati de. Amo. Yes. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man niet veilig staan. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Mr. Pebble Banger. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling.
Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.